ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Ka Hill State People's Democratic Party ka baya trailang bat ka United Democratic Party hapo ka Satri jong ka Regional Democratic Alliance kala rai ban ai jing kersan yo kertong jong ka seng UDP uba Eugene Son Lingdo uban yakhun ye ka election shiteng samoy na Mauplang constituency persya yo kertong ka NPP uba Lamprang bela bat u kertong jong ka seng Congress uba Kennedy Cornelius Crane Hakajingya keren bat kilat pathai kubor u MLA jong ka HSPDP uba Renington Lingdo Tongkhar uliyatho baka HSPDP kala shimpat ya ka rai ban kershan ya uba penya exings aim u kertong bala penyang da ka National People's Party kabaya trailang hapo ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance RDA hi ngidang yang melon hakajingya trailang ngilai trailang kini election ba ro ke berada di ke by election kam tame hakawide bat karanikor hakawide bat ka shela ya ke bangile trailang hi nadu komsim bat ngira yo so ka jingjom hakini ke election de mentah ke election komtaru ka ju komsim juga je trailang ngira yo benia kran mentah mentan haka RDA bagi ni trailang bat ngin ya sedang pan campaign nadu lasai ke singi oi Haji Syah gila di bani kenduk kam suai kene ndena kadau jo kejing ya tengkuk jo ki program ngam sunala bani kenduk ke RDA ndena kalian jo ki artling parti ngila ai la ki jong ki statement bangin kersan be yo kandidat jong ke UDP hakwede bat ka Mauplang hakaba ku ke RDA ni trelang hakaba nadu la saya ngi ngin lek lang campaign bat kersan ban kersan pau pai ba ke kersan jongi ke HSPDP yo kandidat jo ke UDP Namaru day jom ka RDA. Hakabide bat ka Raja Bala pade hang turu keju hi kamesim lang ila banlet ning mla banlet tehnre da keju hi kamesim ba namar bodon kandidat jom ka UDP. Kabade ka banta yo ka RDA. Ngila ya rai lang bagi kersan lang hang tai Raja Balaru. Bat kini ke light league election ya ka maro kenang pade namar bana kaliang jong ke UDP ke club set up kandidat nak leng ke HSP ngi kremdon kandidat tegi kreme kreni bat ngimdon ai ru ban ong ya ka mar kenang nomor ba ngi kremdon kandidat nak leng ke RDA ke exercise ban wara ya ke jingi tuli ke jingi jan ke jingi sofu jumul oh kadang nyai beteng hi bat dei nak ke daw ngidon ke RDA ru ban ta lamdei ke ta process of unification mo ke exercise ke bangi Nakapor siya kapor mo, niya por siyang hit. Kaya kumantar ka lang yan. Bangin lang yan, kita hindi nang yes ko. At kajing doon lang jongi mentamo ka RDA, kani ka by election ko. Kani ka kadaw siya eh. Baka doon ka taka kajing dyan, kajing school jumot, kajing tuli, kani ka ongoing effort, ya ka bangila sedang hinadu bersua. Nadu bersua kajing mi jong ka kerteng UDP ru Natrai kadai ka so jong kata kajing persyang ban pria teli ya kiseng rulum ha kane ka ri jungi kejat berdui jungi ha ka ba kilong swa jungi kelas dang tidak keleng jungi ru nadu kopor ji doktor don paroi ngila ya keren sia keren ni kane ngila rasim kia hadu kata-kata bat kajing mi jo ka RDA kadi kata kajing perkat ba kumno ban pen klai ya kajing sensar jong pisang rulum ka state ka jong ya kiba bun kyo ba ka complete unification kan dei ka result ka bahatam ka ban manra e kajing klan ka ba klan ta te henry idon ru kiba sutho kan ong ba ka alliance ha ka bangi don kataru kala biang ban klan te kani kadang dei ka pori ka bangin dang ya debate dang ya keren dan ditang kita kawai ke bangi don keju ke jing perkat kalong bangi kuat man berkelai ya ke politik leng baki regional parties but equality balada kata la kalong hakano kono ke model ke bangin saya thir ngin saya tai bobon ngi don kita keju ke perkat bangi kuat bangi iba ngin la ban kampen klai ya ki regional parties ya ke but Saya kan pilat peliti tangkatahi
hakabana kaliang juki sengrudum kim yo banyak lame ke sorka ladang idon kata kejing wanra kejing la banyak trela hingi ya kun da kejing ya trelang hi ya don lang ha kejing yalam jong ke NPP ha kejing yalam jong chief minister brom jongi te kibabon hi kibangila ya long serious hi ban shimi ki steps la teteng kilong kiba andre kene sokar jongi ka klem kita ban persian wadlah don kejing penting balik persian yo sakta da kumne sakta da kumtai hendri ka badai nam ta ka interest juga state kani kasukar MDA jongi kamshim tangkai ban le kata te dei kata ko tam ka tidak mention ka badai berupur usam tinggal simpiah do kata-kata but langba kini ki committee kini ki regional committees ya ki bal constitute da state kini committee kala simpiah barok kini committee bat pelong ki jingalang ban keduk bat kibru bat khamtam ban lek ya ka site inspection jointly hapeng jongka Assam bat ka Meghalaya ya ka bakila conduct ka joint inspection tingi filti bakadon ka kandon ke jing seisok na kene ka initiative ya ka balasim manta ikfilti bakadon bet ka jing seisok ha ka ba on sala ban pendek no ya put usam la kam la ban long bangin ong 100% hendri ikfilti bahkan nom slam than ya ka bagi dio i yo sok na ka jingjob baki babon kisnong on salak ban pendek na ha ka bedi ba kena kejing jo purusa officially nginom don statement ni ai nak lengkar di hendri ka jinge di perlok fisu tu hi ba ka don ka jinge di perlok la kalong nak kalian la kalong nak kalian ka bagi don lang ka sarkar ke NPP gring perlok jungi ka sarkar te nginom don ban keren officially nak lengka RDA nomor bagi don kandidat Bandari badon nak HSLP te ka UDP kala keserlang bandari badon nak UDP ngin kersan officially te hendrai habang ngim don la kandidat te officially nginam la banong ya ka bedi ka morong kena te hendrai kata ka jede perlok pedi sutu hi kata ka don ka jede perlok ka bang nginam la banlen ka don ka sisa ha ka bang jede perlok bat bandalong ka balak perlok kingi ko ani i yo ka ya ka jigjo hi kibun ki balong important te bansim all at a time ka kam long ka basuk ka sorka hoi ha ka je kren hi baro kisngudei ba bandon ka amendment ni ka 12 AB don weru ulidar ubanom uba don da ka wipat ka jingi kan ya bangi yo ne kren kisngudei ba ka don kam plat bandon ka amendment ni ka 12 AB te hendai da mar bikirang wan kini kiji yakun PI kadon kiji keren ni katem motor kadon kiji keren ya uput usam bat kui ki kam ke balong important te kasokar seban perlejimut berperkat kia tangi kanu ha ini por balai stem site ngindang ya keren se lada la kam la ban solop ikini kui lagi dak la ban solop ya katem motor lagi dak la ban solop ya uput usam te se next kan ni katai ka bangin persang ban yai perkenmau nak keleng jungi yai perkenmau hi sorka bani keren kia ia kena ka amendment ia ka section kajing tho ni lai te hendrai ngin yai perkenmau ka bay keren te ngila ai keren ro la bun sin hi ka bang ia keren te ngin yai persang bani perkenmau ta pia kajing bom ia kenduk jong suiam jongi kibun kidau ka nek por ka mata kajing bun kam ro ko ta ka kajing bun kam na ta kena ka by election nanta kala benong ba wa banyak kenduk berkena ke isu ke badang don ke badang long kenang bon keji keren keji ajumut nak kalian jok kini ki pajba ki bru jungiru ki barang kwa bantip ya kata ka report jong ka high level committee te kidang bon ki jingbu jingkeli te kawai ya chief minister ba hapedeng kena kepor hakajing bisar yung deseo maka bo haban avoid banam ya kendo iki gebru tengam dan ni ka bayri ta ka ding yusku thu jung bat la khen ba ka ding kajing perkhat restart sampang kumno ban le ba kibun ke iki hakaba ka ban avoid ban care ka ding solution te kibun ke iki ba jia ta ki ba ka don ka solution ba ka ba su avoid ka ba su care